društvo, ovo je toliko dobro. Znači, ogromna stvar. Ćao. Dakle, kao što neki od vas znaju, ali da, ja sam jako osoba koja voli da istražuje, koja voli da putuje i reših tim putem da se opravam nečemu novom. I ovo je Kraljevska palata u Madridu. Mnogo veliko i mnogo cool izgleda. Nadam se da će vam se svidjeti, jer ovim planiram da se bavim neki budući period, izbacim neke nove videe, neke nove klipove. Trenutno se nalazim u Madridu, u Španiji, koliko ću biti dobar u tome, stvarno ne znam, ali ako vam se imalo svidi, ako mislite da imam potencijala u tome, potential, možete šerovati ili subscribe-ovati na ovaj kanal i obećavam mnogo dobre stvari. Još jednom, Kraljevska palata. Da ne zaboravim da pomenem, Kraljevska palata je sagrađena davnih dana i kao što možete podsjetiti, nije sagradio nikakav običan čovjek, nego kraljevska porodica ovdje u Španiji i ovo je bila samo jedna od mnogih stvari koje sam izgradio. Kao što još jednom možete vidjeti, jeste ogromno, mnogo. I ovdje, to je fontana Reinando Isabela II. Izgleda ovako. Jeste mnogo fontani, mnogo cool stvari ima ovdje u Madridu, tako da mnogo mi se sviđa. Madrid jeste stvar koju sam ja od uvijek želeo da posjetim i evo, sad mi se stvarila ta želja, šansa. This present moment is so precious. Madrid je nekako pun raznih skulptura i ovo je jedna od... Ne znam zašto, ne pitite. Ali dobro, elem, ne znam, prvi dan, okej je. Evo, drugari me gledaju, ali nema veze. Okej je, zanimljivo je. Da, jednom sam shvatio, pun je muzeja, znači Madrid je pun muzeja, ako iko bio u Madridu, ili ako neko generalno voli ove muzeje, mislim da je Madrid pravo mjesto za to. Sada smo se uputili da odvrtimo jednu drugaricu, odavde. Da, i ne znam koliko znate o tome, ali Madrid ima svoj centar. Kad kažem centar, mislim na mjesto gdje sve počinje. To oni ovdje nazivaju Sol, something like that. Sad ću da pitam. Angela, it's the 0 kilometer is like Sol? Yeah? Like what? Like, how can you call that 0 kilometer? Sol? Sol? Sol Square. Sol Square, okay. Tako da, it's Sol Square. I don't know why. I think it's like, because it's 0 kilometer. Ajde malo montaža, kako to sve izgleda put do tamo. Mnogo turista i ovo je taj 0 kilometar što bi rekli i dosta je poznato ovdje i mnogo stranaca dolazi. Nemam baš toliko, ali jutros kad smo prolazili bilo se mnogo. Da, i ovo je centar. Hi! Hi! Ono što nema mnogo u Srbiji, a što meni mnogo nedostaje, ne znam iz kog razloga, to jeste ovo. Dakle, lik koji stoji na motoru. Jeste kao ulični zabavljač i mnogo ludo zvuči. Izgleda ne toliko rano ujutru, ali kao što vidite sunce može da obasje mnogo jako. I ovo je pogled kroz taj prozor. Da, i sad
glad preovladava sada. Tako da, ajde da grabnemo nešto. Da li ćemo nakon kebabu, što bi mi rekli? Ne znam, idem sam sada, tako da, hajde vidim kako je. Prvo, moramo se presući. Jao, nazad, hvala. Ko mi dobro bilo da ovako? Da. Stvar ovdje jeste to što su bili navikli na turiste i toliko ne mare za vas, možete da radite šta god hoćete, bukvalno. I to je prednost velikih gradova. Skačemo na sunce. Ali da, to je prednost velikih gradova, zato što ljudi su tamo navikli na osobe sa kamerama, osobe koje snimaju, koje pričaju čudno i do naše destinacije za danas. Ovo je mjesto koje mi je prvo zapalo za oko kad sam došao, tako da da vidimo šta ima tu da se ponudi. Ovo je neki njihov meni, izgleda ovako, tako da mislim da će pasti neki kebab. Čekajući ovo skonta da sam napravio jednu jako veliku grešku. Ja sam došao na kebab, jel da? A moj ljubav prema pilećem mesu nije moglo da odovde, sam proučio pileće bakrike. Tako da, kebab ćemo drugi put. Nadam se da mi je pileće dobro. 5-10 minuta čekanja, dobio sam ovo. Ovo je moje... Ovo vredi prvo. Tako da... Osjećam neku mašinu u stomaku, tako da ne mogu da gledam više ovo. Vidimo se uskoro. Koliko se vidi ovde, koliko će se čuti, ali... Dosta zgrada se može vidjeti španske zastave, a one su tu predstavljene, postavljene tu zato što zbog skorašnjeg odvajanja Katalonije i sad te nacionalisti i veliki ljubitelji Španije kače te zastave njihove ovako na razne prozore. Ovdje, ima gore još, ima levo. To je nešto baš čudno bilo, što sam odmah zapazio kad sam došao. Ali, navikne se čovjek, prosto kao u Srbiji, znate ono kad je derbi, i ono kao svi kače neke stvari ili kad Srbija igra, svi su ono veliki sa brende. Ali da, nema veze, šta je to? Da, mislim da bi sada putem ovo da zapišemo ovo. Hrana je bila previše dobra, da nije bila kada zemlja na čuri. To sam se desno. Ništa sada čekali. Dobro. I idem nazad u stan da montiramo ovo i vidimo se uskoro. Ćao! Crowded beaches and the barbaric slaughter of bulls. But it has to be said, Spain has more to offer than that.